Kenya Abangwana, so there's now to be to me a conkai at the Amayan. Okabi Katra and so edifa AM and someone another down Kwato and so a kaye a far a complete to some more and now because so I say another Kwato or president no you're gonna president to find something better will be no and so a casta also on so idea on so a casta and a penny and casta and all and so I can ordinary so SIC so actually I can say or I say a bit of airport there a bit so at the as a project no a bit so actually airport hospital so about cabin and Puntua or staff here now super baya 82 ya boss wa with me ayano and ya dia won so me ayo on so I say one na so ba na nye mani na so pese na wa so nyema ensu enyina enso amane ma tu na akoso they all can na ni say we 24-hour economy and work no and now buy you better to the for and your about let's get at the work on and now so abewe ya ordinary so actually for bra ogo so and so airport and the baby there o stand ya akoso so I want to be back out Kwame meda se na ebrani nti enya ni keje bidi aka no boaboa no na nwumre no nsia ye de asometiefo Abushafo yensentro ni Kwame Bafo Jekum na yete ni nka edi free Kumasi Jubilee Park wobra NDC Americo no 24-hour economy work no wonom edi ahihye so yeka se de adwumadie no aba na wieye de aka nyina free mu ba na nyame atom a enwumre no nsia yesi nkonya kasebo no ye de ba besom na yemo na ne enko MPP amanyoko no nyame atom a meme na ebai wonom koto aba wo abatom peso ahodo nyina wo mamu na ye ba santimantemu abia ba ko a yeni edi etire yie pa Asokwa abatom peso aso ye kasa die maame Patricia Appiagyei wono ene ye mrahye bedwani di ma de hia wono mu Asokwa ye nya nto abai enwie de ono anete so a ye beka broni beka se incumbent na abatro no ebekoso nyame adoma memendai afoforo mienu ene ne maame epre ewo Asokwa abatom peso ano so mema mienu o kentiram wa mienu ene oba besia wonom epre enyakro na ensemti ye kwa homa no so ne maame edi nkomo ne ebusa ne sa anya bia campaign e kosen mema mienu ehu abono na normal kosen maame Patricia dodo na fra ahofe patri mema wa ha awei yo bejo so nebo be basa be quarantine bibi ehu de mo me ba kokora ehu no kra de maame na ya sembusa enti ho kakra bi na me ma okay Asokwa bejazo so de ewaye de akuma 87.9 na me aso onta obia wadumapa ene wone ma ye sanya uti ye ni papa ene ni patuna efa ene tembe di woni ewo wana mo ntu bia utu na katreza akumapa dewo adwumadin ameye ene ayi ahofama ewo meso akahu bi ma ene campaign no de aso jake ye ekunindie edamede yo enti campaign ye betumi abusa se bibia kokama normal guna kwa mu gidi se sia ne atu ahenefo no ensempo awo kan wono ma age atum se nyame adoma meme na ebe ne waka bia no besom e de ato aba ma ho amudo ya ade da ho efinso tabe o ni otitru bi ye adwuma na nipa no awo ni so wa ye adwuma egwo wa hodin so o de be ye adwuma na konani na we decide say atro na de be tie ni ade aba da campaign dia atro de ye fanya adwuma dia nko be dia masam ato akuman tu ahen ne si ahen fo na akumam na ni sha omo be bome chidom ama maka men nkunimbi aye ne dia wada ma we nyame adom na esi ahen fo agi utum wa na se ne mpre na so nie
ye busa se ade foforo ben na ahofe patri ede ba bie wanti omanfo no anyintum na yento abamfama ho ade ba ko a pese ni pagina de won ani hwe ni se enche bi ni na me dia ye adwuma wa Asokwa Akuma FM 87.9 Kumasi eye NDC aban so yeni na yehu se de si ko ya ebia ti yentu emu fi akonya ndaso we tosu ni no eye me second term no sata mi ewura adedan ko ekufo ado na abetina akonya ndaso ade odi ka ye ma Asokwa mpunche ehase emisa of my municipal assembly yedia ye pay sika di avodin ye nsiseye eye edwuma ko yi that will be baby say that is 2020 election owo eye din sa edema wo de na mi huneze ya siseye de benina wo fom na ye beyi apie when Ghana for the contractors so yeah the trouble na about to the benya a contractor dia and so be share edumase if you say it will should be where you move your governance more one here for your eduma ko do be na banfo for ba dia o dia onka nti be at the charge MPP aban no be sa atmaso amase Akuma FM 87.9 yeah ni say no evedadi ama the cash nyamian bunyam say 2021 we about the good house in February until Numa bebre na akoso Asokwa because I will share Asokwa as a constituency in the electoral areas ebini atonsu trapatre ebini ahinsa estate binso ne agogo Compase Kotiku Kaprabo sa areas ni nyina ubonise ya kwan se adaso ni nyina na ya wie adeba kwa na eye Asokwafo akoma so a 2022 na omode ebo baji eye ya kwan na womahu se ene matu na mo ama akwan no se adidam we dey quiet them no why and what ahufama ndie good network obetumi aboama adwuma no kwan na aka de obetumi aye ani nyuma aka obetumi aye no Asokwa odia na ni se ni Patricia Appiagyei ni na betumi ato adwuma no so de Asokwa aba ensakaya ba obi anim constituencies now wama you one term MPs for no ube won some got so but who trust who give it a for ba entimi nya adwuma because na ho keka nim die ane adwuma obetimi ayama yetimi ato adwuma die no entimi enye na me dia chebe wama me ahoden ene ahukeka me di best etwa adwuma no so na giving you the police station for the right decision and then the right decision apart from that you know and problem I did ma wadama ye braninti yenye ne kaje bi kakra na mo mansana ye bekono wo hwe emadodo a epre e wo mantam a asante mantam a ne yekan ye dumiensa pe ma pre wo mantam nko adumiensa na mema be ye ahane aduno 120 na epre ye ebe den na yetumi aboa den na beka e dia fa werum se bia etu ahene yesi ahemfo betumi aboa memma no ye betumi ama o sa akwanya yi na ye de mam nso aden na mbetumi aye e de aboa na se beje fi adwuma adie ba ko a meka ene se na ye pese ma ba adwuma ni na abia wo application ko wo ni je obetumi ade aye adwuma no de me de meka kire any constituency bia oba eba what that one so say my adwuma no efekeke
Edi Obia wo oba as a candidate wo constituency no. So ebi che na ye dwuma ye no aye adia eye echetu so me Patricia Appiagyei ya shenso de ma oh what anti-man na dwuma penti said the basic like menia and said the basic sham ni kromo for emra me woma ahofa ma me woma akuma pa me woma nti ni ntama bebre was abadaye omu betumi ade aboa nti one day man say obedi constituency what president try never na open the difference nti muntu aba enfama emano to say make us say your second deputy whip oyo ba onu nyame adawoma wa nya context nti wonu so to na mo e de structure mano boa won akwa tikasemu kaka se obutimi make sure say man e very tey yeah only 20 in parliament say ba ko so ogwa 19 and then anai enko nyina ni no o ma for mo ho 17 and then man contest yeah na me wan say memma branchia yesusu a onu na branchia bi ba kwa contest a officer my branchi yes the big stremo say ye dwumaden mu ye bi ba parliament na no the man na ya kono ma de do na nso abetaye Mama wadawuma medase awie nyimnim se ebre enko bia saa ye wone ene ochina ne ni fiada bibia ni ai besa ba na yaba bedi nkomo bio ma de mu ni dinya enti ye bompai mama pa me man do dijaye timu ma no de munya bia nufutat braba ye nyina benye bia num nti ye bompai se si ahene ni etu ahene fo amo asokwa monsa nto aye ma me so na onye bia ebesu ga na nyina aso ye da so ba me bi bia dance jo onjrabo so Abusafo we ye mame Patricia Appiagyei Asokwa mrahye dodo na afre na hofa patri na motini nkanti anokwasem na meka no wote ase o wante ase o sa nete ma de omunya bia so bia so na memei azem ko an na yenko tafo pankro no yenko wie ensem no wanso koduru hono mu a ba ya o ma asem a ye kan ya tafo pankro no abatom pesua no so emabru bi asori a wonom so nsem omo kan nyane se oba bi wom enu nti wonom to aba mfama sanse mbema yi a ye ka o ma se omo koyi ọma ankoye hwe edidi janko a eno mkoye no na hye bedefie hono ane amata fo pankro no adehye omo bra na omo brempuntuo entumi enkoso hono mu a emaburu onom friends ntwofo nhye mu a omo de nsempo bi atudwane yenkotie nsem a ema no ene maburu a wonom ewota fo pankro no abatom pesua so MPP amayiko ni dimu wonom de atudwa yesramo yepe ensemu yepe MP obeba no ne tafo hene oni na tafo hene na problem na mamputo so boye se ye don so akoko no afeso so ye tete say the last 4 years omo ye ya ye bu ye ni guzo e ye mu ye ni guzo o ye na tra wan o ye wan wo soro a ye na betu MP ama yes o ye CEO o ye minister o ye deputy o ye wan ye na betu su MP ama yes na ye tie ja ho ene nim de we yes e tafo pankro no you ye say ye de ye pensesemu yes ye pensesemu ye ne tie ja ho ye sabe uti tafo pankro no a o ta ta ye grass sabe atonya grass kuma se people and here then ye wono ye framo ye pensesemu ye me da no ye sempe nfo wuni a ye si wo ye wan ye de ye hia esesemu ye hia esesemu ye sremo a delegate for mo kwato aba na ye sre wo mo ani ye sre wo mo say ye mpe last 4 years do mo ye no omunya botre ma ye ni ye oba no so because last 4 years ye drama be ma no ba ye hu de e ko ye pankro no ha ye pensisa ye pensisa o pankro no nti ye sre delegate for no so bia enkoto ma me say wa order number 2 ye sre mo a ye dina han ye ni abre ani blemu pa na ye dina ye kasa no ebi say ya kwato aba ato aba akwakoko ni ye ho
eti yesre yenya ante yentete yese ye no hu se mpanimfo bi aba e de chopa ani nyina ba beka no ho se aye becha be pacha wo see who ye CEO who ye MP who ye president who ye minister yesre mo ye chama ye hia panyi bia wo mu esi yesre mo oye ni ye ya I can animu teye enya fe na yakwafa achopa bia ye police station esi wona anwene ne se no tankro no ye ntimi nya ho hwe eti yesre mo ye pensesa yo ebusia wei eye mabunu bi e wotafo pankro no abatom pesua no so e no mo stress mpanimfo nyina ntranchen na ema no omo pre no titiri uba eye tafo no so a oba no oyi ni ti ho no monto aba mfama no sanse be ma ne koye no se ne mekan ye didije ya enti ankoyi enti ye ka se wonu musu ti ebe ya omonto ma eba no a wo kɔ no na omoa na mpuntuo entumi enkoso nti ye ka e de a kire si ahene ne atu ahene fo ba bi oba bi egina ne de ye no me gina o ma no montoma wonom na beboa amanoma akoyie e de amaye pa ye jansem so ne de kase ni nyina asi ne mo mekoi ma memfa ntia soronko enkoma ma me kunadu o papa frim me yire pani no wo eye atimatim opani apia kusi wa frim nyame adom a na watwe awieye ena ye no eba so wo atimatim school park ye nyina ye ba ho na ya ba be jama abusua no ama no ayefe pa nti monhwe anim ho no boyima wase ena afrim ye nyina ye no ko ye no ama na ayefe pa na se piesie enkoma Beatrice Piogabra Kwame Bafo-Agyekum semufo eye Ori Vansinkum na ya enyabre e de ekɔ animu krata no so ye so ama ma cause ene abadwuko no asinkonya akoma mu nsem ena etoa musumidin ene nana entry buasiako